Her bir adamın amalı gün sayın ahiretke jönöp turат. Gün sayın ahiretke jönöp turат. Perişteler jazat, ahiretke alıp ketet. Ertege okuysiz amalыңызды, görösüz amalыңızды. Kitebiniz sizge tapşırılat. Amal depteriniz sizge tapşırılat. Жақшысы дағы, жаманы дағы. Bir daha kiçinekey çoğun amalınız, kılgan жақшы жаманыңыз sizden gayip bol ketpeydi. Жоқ bol ketpeydi. Her birini aldığınızda görösüz. Allah'ım ahiretті жаратқан туғандар unutpaylı. Tübölüktü bara turgan jayыбызды unutpaylı. Ahiretті eslep ahiretke dayardanı uşul bizdi oңdойт. Uşul bizdi günödön toktotot. Uşul bizdi tazalayt. Uşul bizdi ibadetқа bekem kılat. Uşul bizdi münözübüzді oңdойт. Uşul hakikat. Bardық пайғамбарлар ahiretke çakırgan. Beiş dağı var, dozok dağı var. Beiş Allah subhanahu wa ta'ala'nın süykümdü bendeleri üçün, жақшы amal kılganlar üçün, dozok kuturganlar üçün, tekeverleri üçün, Allah Teala'nın azabının görünüşü, dozokta, Allah'ın rayımının görünüşü, beyişte, bardıq жақшылық beyişte, bardıq jamandıq dozokta. Allah subhanahu wa ta'ala baruzga beyişin versin, dozoğundan saktasın. Bu iman, biz iman keltirebiz, beyiş bar dep, jaralgan dep, dozok bar dep, jaralgan dep. Allah subhanahu wa ta'ala tübölüktü insandı tübölük üçün jaratkan. Tübölüktü Allah insandı tübölük üçün jaratkan. İnsan tübölüktü beyişte tübölüktü dozokta olun. Oşun üçün Allah subhanahu wa ta'ala paygambarlardı jiberdi, eskertkile, aytkıla, estetip koygula. Allah mene bergen uadalardı estetip koygula. Alar dayardansın dep. Taza yaşasın, birbirine zulümdü kılvasın dep. Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi o bendelerim inni harramtu zulma ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharraman fala tazalamu. O bendelerim men zulümdü kılını özüme aram kıldım. Jana sizlerin ortağı aram kıldım. Biri-biringерге zulümdü kılbagıla. Biri-biringердин akıngарды jebegile. Biri-biringердин canına, malına, kanına, evirine zulümdü jetkiribegile. Allah Teala aram kılgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koştaşı acılığında, ıyık ayda, ıyık jerde, ıyık günde aytты. Her bir Müslümandın malı, her bir Müslümandın kanı, her bir Müslümandın eviri biri-birine bul aram dedi. Manisi kanday? Kan tögü aram, adam öldürü aram, kanı aram degeni mınake. İkincisi malı, mal mülkün aldap algan, tartıp algan, julup algan, kalpaytıp algan, jana başka joldoru menen aram dedi. Evirine kol salu, evirin tögü, kordo, üstüne şıldыңdo, maskarlo, arganday jaman sözler menen at koyup, alardı ayıpto, bulardın bardığın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıtat aram dedi. Ağayın Müslüman bir tuğan, İslam taza din. Tazalıqa ündegen din, taza jaşoonu sunuştagan din, taza soğdanı sunuştagan din, taza mamileni sunuştagan din, taza işenimdi sunuştagan din. İslam dini taza din. İslam dini Allahu Akbar. Jüröktün tazalığı, denenin tazalığı, giyimdin tazalığı, ortadağı mamilenin tazalığına çakırgan din. Şoň üçin inşallah taza jaşağınız gelse İslam dinge geliniz. Taza yaşağınız gelse, halkımdı taza kılın gelse İslam'a geliniz. Peygamberlarga Allah Teala buyruk verdi. Ya eyyuhar Resul, kulu minat tayyibat ve amalu saliha. Ey peygamberler, adaldan pakiza tamak jegile. Anan jakşı amal kılasınlar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı ümmetine Allah buyruk verdi. Allah peygamberlere buyruk bergen. Sizlerge dağı ey Müslüman pendeler, sizlerge de Allah Teala buyruk berip atat. Ne kılgıla? Kulu, sizler jegile minat tayyibat. Kanday adaldan jegile. Oylanın kıla. Ar neseni aldığınlardan sebep Peygamber'in hadisi var tuğanlar. Ya'ti zaman, şunday bir zaman geletken kıyamatga jakın. El mar'u la yubali. Adam balasında bari bir bolup kaladı eken. Mimma ya'khud. Qayaktan alıp jegeni aga bari bir bolup kaladı eken. Am minel halal am minel haram. Adaldan mı, aramdan mı?
Eç kaçan ayrılması yok bolup atken bugaçı. Bari bir bolup kalat eken. Uşunday zaman gelet degen. Ошон үчүн жок, мусулман адам өзүн алкымын таза кармаган адам. Алкымын таза кармаган адам. Ошон үчүн иншалла эмнеде көпчүлүгүңүздөр базарда иштейсиздер. Касиеттүү Рамазан айы келет. Рамазан ушу базарда иштеп ахиретти курсак болот. Ушу базарда иштеп, алхамдулилла, пайгамбарлар менен чогуу тирилсек болот. Качан пайгамбарыбыз айтат: "Ат-таджир ас-садук ал-амин." Ай, чынчыл соодагер, аманаткөй соодагер эртеге кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилет. Сооданы кылат, бирок Алла субхана ва тааlanın өкүмүндө кылат, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө кылат. Алгандай Алланын өкүмү, Алла субхана ва тааlanın өкүмү ушул. Качан намаз убагында сооданы токтотуп турат. Алланын буйругу ушул, эч кимди алдабайт. Алдабайт бул. Алдабайт. Байлыгы жетип калган болсо Алланын буйругу зекетин берет, орозосун кармайт, ажылыгын орат, фитирин берет, намазын таштабайт, жалган ант ичпейт, буюмду алдап салдап сатпайт, бирөөнүн аманаты алданып калып кеткен болсо ага кыянат кылбайт. Кандай болбосун? Мынакей чынчыл соодагер базарда иштеп жүрүп, пайгамбарлар менен тирилсе болот кыямат күнү. Бирок чынчыл соодагер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сооданын жолунда калып келди. Fazilet bağlılığında kalıp geldi. Dıykançılıktın yolu, dıykançılıktın fazileti. Hükümetin yolu, hükümetin fazileti. Üleninin yolu, ülengenin fazileti. Tazalıktın yolu, anın fazileti. Namazdın yolu, kanday namaz okuş gerek. Anın kanday fazileti var. Kanday Allah Teala maga soğuk beret. Kanday bağlılıktardı, beleklerin, kanday sıylıktardı, dünya ahirette beret. Bunu koşa aytkan. Bizim dinimiz toğluk din. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir nesenin masail, fazail, her bir nesenin meselesin oşunu kıla turgan, atkara turgan jol jobosunu aytkan, jana fazail, oşogo tuura kılsanız berile turgan sıylık soğuptorun koşa aytkan. Kanday günö geçirilet, kanday daraja götürület, kança soğup berilet, bunun bardığın koşa aytkan. Bazarga gelgendeki duan ayttı. Bazarga, Allahu Akbar, bazarga jumuşka gelip otas. La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu şu bazardın duasın. Buga aytsa 1 milyon soğup yazılat, 1 milyon günö geçirilet, 1 milyon daraja götürület, bir çoğun kansaray Allah beyişten beret. Bir aytkanga. Ne üçün bunu bazarda emes başka yerde aytsanız bir ile soğup verilet. Bazarga gelip aytsanız milyon soğup verilet. Ne üçün? Bazar gapletliktin jayı, gapletliktin borboru, şeytan köp aralagan jay. Biri-birini aldap, biri-birine bekaparlıkka, soodada girip ketip, alaksıp ketip, dünyaga girip ketip, ahirette unutup kala turgan jay bir. Bu yer ahirette unutup kala turgan jay. Bu yer meçit emes de meçitte koy estetip turat. Pazarda kanday ya? Sağırtan geçke akça sanagan, sağırtan geçkeçe proyekt yak neme kılgan. Oşon üçün uşul yerde turup dağı bekaparı olboy, zikir kıla turgan bolsa Allah Taala oşoga jaraşa soğuğun köbeytip koygan. Jönden emes. La ilahe illallah. Bir Allah'dan başka sıyınganga layıklı zat yok. Bir Allah'dan başka jaratıcı, ömür berүүчү, rızkı berүүчү zat yok. Vahdehu la şerike le. Al jalgız. An hiçbir şeriki yok. Allah jalgız ömür veret, şeriki yok. Jalgız rızkı veret, şeriki yok. Jalgız Allah Taalam saktayt, anı şeriki yok. Vahdehu la şerike le. Lehul mulk. Bardık mülk ağa taandık. Biz çok kezde dağı jer anıkı bolçu. Biz bar kezdimizde dağı jer anıkı, asman anıkı, hava anıkı, su anıkı, ay, gün, dünya, ahiret, jer, asman bardık anıkı. Lehul mulk ve lehul hamd. Makto ağa gana taandık. Yuhyi ve yumit. Ölümde özü çeçim çıkarat. Yaşonun çeçimin özü çıkarat Allah Taala. Yuhyi ve yumit biyedihil hayr. Bardık baktululuk, jakşılık Allah'ın kolunda. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah Taala her bir nersege kudretli. Bardık nersege Allah subhanahu wa taala kudretli. Siz aytotas, mınal jaktan kança 1 milyon soğup yazılıp otar. 1 milyon günahınız geçirilip otar. 1 milyon. Oşun üçün sahabalar panat eleytirler. Ya Allah, bankrot bolup kalgandan sakta, jana jalgan ant içkenden sakta deytirler.
Şunun için inşallah bizim bazarımız elhamdülillah paydalı bazar olsun. Sodamız paydalı soda olsun. Sahabalardan sodası, sahabalarının bazarı, ticareti Allah'ını istegenden, namazdan, zeket bergenden bekapar kılbayt ele. Ticaret alardı, soda satığı aldı berdi, bu Allah'ını istep duruşat ele, bekapar kılbayt. Soda satıkta da Allah Teala'nı istep, Allah'ın zikri, namaz, zeket, cana kıyamatqa bara turgan gündü, kıyamatqa bara turgan gündü, bular esten çıkarbayt. Soda kılat ele, akça sanayt ele, koldoru menen, alat ele, beret ele, birok jüröktörü Allah menen baylanışkan ele. Allah'ın zikrinde baylanışkan ele. Namaz uçurunda namazdı kaza kılbayt ele. Kimge zeket farz bolsa zeketin beret ele. Bari ahiretke dayardan at ele. Sahabaların erkekleri dağı, ayalları dağı, bayları dağı, kembagalları dağı. Her biri uşunday. Her biri özünün tazalığını oynayt ele. Özünün oңolgonunu oynayt ele. Her biri jaratkan Allah'ın razıçılığını izlegen ele. Sodanın ilimin bardığı bilet ele. Hazret Umar razıyallahu anhu kim sodanın ilimin bilmey bazarga çıksa kuup çıkat ele. Çığı vardır. Adam özüңdün alkımını da buzasın. Adamlardan da alkımını buzasın. Özüң de adaşasın. Başkalarını da adaştırasın. Özüңdün ahiretini buzasın. Ümmetin ahiretini buzasın. Çığı, kuup çıkat ele. Hazret Umar razıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazarga varat ele. Bazarga var, subhanallah, bazardın dinini üretken. Bazarın fazailini üretken. Gelip, bunda üyüp koygan dan bar eken. Golun salıp görse nım eken. Tüvü nım eken. Nımdı üçün österdi. Salmak basış üçün gede adamlar şeytandın sözünü uqып kalat da paygambardın sözünü uqpay. Ne deyt? Biraz nımda koysan kişine oğru olat deyt. Tarazası salmaktı olat, akşanı göv alasın deyt. Peygamber mınday sırtından qarqasa qurgaq, kolun salıp görse biraz içinde nım eken. Peygamberimiz aytdı. Kim mınanday жалған qıla turmasa bizden emes dedi. Kim mınday kıyanat kılsa bizden emes. Kıyanat kılgan bizden emes dedi. Tuğandar, oşun için inşallah sodada biz qarap turun elhamdülillah biz özümüz aldabaylı, ahiretimiz bozbaylı. Tarazadan aldaganda çok öte çoğun günü. Vaylul lil mutaffifin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şoru kurusun, jaşosu kurusun, baktısız bolsun. Vayl de dozokta bir örüm var. Dozok özü pana tileyt. Dozok özü pana tileyt turgan bir örüm var. Vayl. Oşollar kim üçün dese tarazadagan kemitip aldaganlar üçün de. Şunun için inşallah tarazada 1 kilogram olsa 1 kilogram 10 gram kılıp koyup bere veriniz tuğan. Bura 990 gram kılıp tartpağınız. Bu öte çoğun günü. Öte çoğun günü. Kanday gana olmasın. Açık aytınız. Allah'ın berekesin beret. Azdı. Qaraq turunuz tuğan. Adalçı azırak bolot. Aram göğürak bolot. Biz Allah'dan adal rızkı suraylı. Az bolsun rızkınızda bereke olsun. Köp bolup bale olup kelgenin akçadan az bol berekesi olgan jakşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana tilegen elde. Ya Allah, emne degenden? Kuturta turgan baylıktan sakta. Başıma bale olgan baladan sakta. Qarlıktan burada qar töbre turgan ayaldan sakta. Qu doston sakta, qu doston sakta. Eki gözü meni qarap turat, jürögü meni аңдып turat. Жақшылығымды көрсе, жашырат, жамандығымды жайылтат. Ушундай қу достон сақтады. Ушунун себептегенде төртөө адамға ең жақын екен. Балаңыз сізге жақын, бала чақаңыз. Аялыңыз сізге жақын, байлығыңыз сізге жақын, досыңыз сізге жақын. Бирок біз билбейбиз, кайсынысында пайда бар, кайсынысында зыян бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге жол үйрөттү. Ошон үчүн алхамдулилlah, мына разыма касиеттүү Рамазан айы келатат. Туган Рамазан айда алдағанды тоқтатыңыз. Өзі дайыма эле тоқтатыш керек. Бирок Рамазан айда күнөөсү көбөйүп кетет. Мечиттин ичинде алдаган менен, мечиттин сыртында алдагандын айырмасы жер менен асмандай. Көчөдө уурулук кылган менен, базарда уурулук кылган менен, мечиттин ичинде уурулук кылган жер менен асмандай. Рамазан айдагы уурулук менен, башка айдагы уурулук жер менен асмандай күнөөсү. Себеп дегенде кээ бир учурда Allah Teala жерге қарап тұрып, Allah Subhanahu wa Ta'ala айырманы берген. Кейде заманға қарап айырманы берген. Жұма күндікі башқа,
Misali ушул жерден Меккеге барып, Меккеде намаз окусаңыз 100 000. Бул жакта канча? Бирөө. Жумага мисалы намазга келдик, мисалы жамаат менен мечитте окутабыз 27 эсе. Жерге карап туруп Алла Таала айырма берет. Кээде убакытка карап туруп айырма берет. Убакыт кандай? Жөнөкөй күн менен Рамазан ай айырмасы жер менен асмандай. Айт күндөрү, жума күндөрү, ыйгай мынан алхамдулилlah Рамазан ай күндөрү. Булар соогу да көп. Кудай сактасын, күнөө кылса күнөөсү да көп. Ошон үчүн иншалла Рамазан айда орозобузду бузуп албайлы. Өзүбүздүкү эмес башкага дагы бардык алхамдулилlah ифтар кылып атса, ошого иншалла адалдан анча-мунча садака кылайлы. Садака балени кетирет тугандар. Бейбечаралар келип калат. Базарчылар алхамдулилlah дыйканчылык деп бираз садака кылып, иншалла Алла субханаху ва таала берекесин берет. Сиз ойлобоңуз. Муну мен азыраак акча таап калат окшойм деп. Пайгамбарыбыз ант ичкен, садакадан мал кемибейт деген. Садакадан мал кемибейт. Кичпейилдиктен Алла авирин иззатын көбөйтөт деген пайгамбарыбыз ант ичкен. Ким тилемчиликтин эшигин ачса, Алла жакырчылыктын эшигин ачат деп пайгамбарыбыз ант ичкен туган. Ошон үчүн агайын мусулман бир тугандар, мечитте, базарга келгенде күн сайын дуасын окуйлу, тилибизде зикир болсун. Мейли алхамдулилlah Алла Таалам разы болсун. Атайы мээнет менен бала чакабызды адалданбагабыз деп келип атасыздар. Бул деген алхамдулилlah пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыймыктанган кол. Ушу колу менен, өз колу менен тапкан акча bundan дагы адалыраак жок деген. Бирөөнүн белеги, бирөөнүн зекети же мурастан тийип калган акчалар, алар деле алхамдулилlah бир адал. Бирок өз пешенетер менен тапкан акчага жетпейт адалдыгы. Бул жерде алхамдулилlah пешенетер менен суукта отуруп, эрте менен келип, кеч кетип, бирок ушу менен биргеликте унутпаңыз туган Алла Тааланы. Мусулман адам Алланы унутпайт, ахиретте Алла ахиретте эстеп жашайт тугандар. Ошон үчүн иншалла барыбыз аракет кылайлы. Убакыт барбы? Убакыт бар экен. Агайын мусулман бир тугандар, дуаларды азыркы ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит, биядихил хайр ва хува ала кулли шейин кадир. Буну бирле жол айтып кое турган эмес. Намаздын базардын ичинде канча жол айтсаңыз, ошончо жолу миллиондон сооп ала бересиз. Bir жол айтсаңыз 1 миллион, 10 жол айтсаңыз 10 миллион, 100 жол айтсаңыз 100 миллион ала бересиз бар. Бул бир эле жол айтканга эсептелбейт. Канча жол айтсаңыз ошончо кан сарай. Ошон үчүн мусулман адам алхамдулилlah өзүнүн соодасын дагы кылат, авирин дагы сактайт, ошол эле кезде ахиретин дагы курат. Мынаке, мусулман адамдын өзгөчөлүгү сооданы кылып атат, мусулман эмес деле сооданы кылып атат. Бирок мусулман адам соодасы менен ахиретин куруп атат. Ахиретин куруп атат. Ошон үчүн иншалла мына жерде Рамазан айдагы соодада биз баарыбыз алхамдулилlah элге пайдалуу болойлу. Бир аз Алла Таала иншалла берекесин берсе, сиз эсептеп бүтпөй каласыз, таппай каласыз, жыйнай албай каласыз Алла Таала бере турган болсо. Уурулук алхам болбосун тугандар. Уурулук болбосун, жалган айтуу болбосун, жалган ант ичүү болбосун. Бири-бири менен конкуренция болуп, бири-бирине жамандык кылуу, бири-бирин дуалоо, андай болбосун. Аллахым сизге рызкы жазган, ал башка жака эч кетиши мүмкүн эмес. Сиз чогуу контейнер бутиктерге, чогуу тургандарга эч кызганбаңыз. Алла субханаху ва таала ар кимдин ырыскысы өзүнүкү, ал өзүнүн ырыскысын жейт. Сиздин ырыскыңызды жей албайт тугандар. Сиздин ырыскыңызды бирөө дагы жей албайт, билип коюңуз. Bir alım aytkan eken, Allah'a şükür, men ırıskımdı balam dağı jey albayt, ayalım dağı jey albayt, ata-enem dağı jey albayt. Sizin özünüzün ırıskыңызды özünüz jeysiz. Oşonduktan Allah Taalam bu ırıskını жазып berip koygan bizge. Allah Taalam ırıskını жазып berip koygan, her bir adamda ırıskısı özünükü var. Birok biz içi tardık kılıp, işenimimiz ahiretke, Allah'a olgan işenimimizin alsızlığından bir-birimizge to'g'ri emas ma'mulalarni qilib qo'yamiz bozorda. Mınanın soodасы көп ötüp, menin soodam ancha ötpey kaldı. Emne üçün mınday dep, anadaga jamandık kılıp, anı jek görüp, anı uruşup, jakalaşıp, bular bolboyt. Müslüman çevresinde, Müslüman madaniyatına to'g'ri kelbeyt. Müslüman adam, man yu'minu billahi vel yevmil ahir, falyukrim jarahu. Kim Allah ahiretke iman keltirse, qo'shnasin sıylasın deydi.
Koşuna çok işlep atasızbı? Koşunasın sıylasın. Şunun için inşallah birinizge ziyan jetkirmeyli. Birinizge paydalı olaylı. Birinizge ziyan jetkirmeyli. Yahya ibn Muad razıyallahu anhu aytkan sözü var. Sizden Müslümanın ülüşü 3 dersede olsun degen. Müslümanın ülüşü sizden 3 dersede olsun. Birincisi siz payda jetkiriniz, payda jetkir alvasanız ziyan jetkirmeyiniz. İkincisi Müslümanды kursant kılınız, kuvantırınız. Kursant kılvasanız, kuvantır alvasanız, ağa anı gıcalat kılvanız. Üçüncüsü Müslümanды maqtаңыз, maqtay alvasanız jaman davаңыз. Uşu Müslümanды ülüşü bazarda ele emes, үйde da, göçöde, qayerge barsanız, uşu 3 nerse Müslümanın hakkısı var sizin moynuңuzda. Al Müslümanга ne kılışыбыз керек eken? Payda jetkirişimiz керек eken. Meyli oşol koşunağınız bolou, ata-enеңiz bir toğanыңız bolou, klastaşınız, kurstaşınız bolou. Qayerde olsa saparlaşpı, tavaktaşpı ayrılması yok. Bazarda çok işteysizbi. Müslümanга siz payda jetkiriniz. Payda jetkiriniz. Tiliniz menen, akçаңız menen, deneniz menen, жақşı oy menen, duanız menen, kıskası sizden tolka payda jetsin. Payda jetkir alvasanız ziyan jetkirmeyiniz. Bolmadı degende özünüzge aytыңыз. Men ziyan jetkirmешim керек. Çok. Paydaga jetkir albayım, payda bere albayım, biroq men ziyan jetkirmeyim dep. Peygamber aytkan özüңdүн ziyanыңda, ziyan jetkirүүнөн токтоткун садаканы соого жазылат сага деген. Ziyan berбей койсоң, сага сода садаканы соого жазылат. Payda bere turgan bolsa, Allahu akbar, Peygamberimiz aytat, "Hayrun nas ma yanfa'un nas." Adamların en mıhtısı adamlarga paydalısı deydi. Adamlarga payda jetkirgen kişi, oşo adamların en jakşısı Allah'ın aldında oşu eken. Kim köp payda jetkirse adamlarga, oşol en jakşı adam eken Allah'ın aldında. En jakşı adam tuganda. Oşun için bu bir. İkincisi, Müslümanın gömünün götörüңüz, Müslümanın yüreğine kuvanıç salыңыз. Egerde gömünün götör albasanız, kaygıga salvaңыз, anı gıcalat kılvaңыз, anı korkutup, anı arganday nemege salvaңыз siz. Üçüncüsü tuğan, Müslümanın arkasından jakşı söz söyleyli, jaman söz söylebeyli, uşaka, jalaga girmeyli, korduka, arkasından maskarlaşıldığın dağına girmeyli. Buna dinimizin ulu bağlılıkları kulpun özleri. Namazımızı bekem kılaylı, namazımızı jakşırtaylı, jandandıraylı, namazı şaşılbay okuylu, sarkı geçki zikirlerdi tolturaylı, bazarda özgöçe zikirdi köp kılaylı, nары beri жүрgönçe zikirdi köp kılaylı. Subhanallah, 1000 jol aytıp koysanız bolat. Elhamdülillah, adamlar kütüp oturas, klient kütüp oturas, nары beri jönüle bas жүрgönden görök. Tilinizde zikirmeyen alek kılınız. Allahu akbar, Peygamberimizge salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Estağfirullah ve atubu ileyh. İstiğfardı küçeytiniz. Namaz uçurunda şeriğinizge aytıp koyunuz. Qarap durunuz, men namaz okup gelip alayın dep. Siz gelgenden keyin şeriğinizge aytыңыз. Men qarap turam, sen okup gelip al dep. Joğusa elhamdülillah gezek menen bi. Kanday olgan çakta da Allah Taala munday tatnakay жылуу namaz kana verdi. Meçit verdi, teharetkanalar var. Namazı taştabaylı. Müslüman adam namaz degende Müslümandı düşünöz. Müslüman degende namazdı düşünöz. Orozada geletat kichine sodan azmırak azaytıp ibadatты küçeyte turgany var. İbadatты küçeyte turgany var. Oşoga çeyin jakşı kamdanıp alыңыз. Ramazan ayda nары beri göçöde ele wagtыбыз ötüp ketpesin. Ramazan ayda gövrök jaratkan Allah Taala'nın kitebi Kur'an-ı Kerim'de okuylu. Jaratkan Allah Taala men baylanış tüzeylü, Allah'dan bir işini surap, dozoğundan pana tileyli, özüzü tazalap, oңdop, Allah Taalaga jakındatıp, Allah'ını süygen kulların katarına giriş üçün gövrök ibadatlardı kılaydı. Sodan toktatıp kola degen jerimiz yok. Bирок кичине anaga wagtı azırak ibadatка gövrök. Sebeptende bul жылы Ramazan ayı Allah Taala takdiribizde berse, Kuday bilet kийинки жыл barбы жокпу? Bирок ушуну bekem karma olaylı. Kutlu koldan çıkarbaylı. Birimizi sıylap, birimizi hurmatlap, birimizi oğuz açarlık kılıp, çoğu bir sapta, çoğu dua kılıp, jaratkan Allah Taala'nın bir tuğan süykümlü kullarından bolaylı.